Maswati kithi siyanimamukela siyanibingelela nalamuhla lo nibingelelako uMvusi Shongwe mongameli wenhlangano ye-Swaziland People's Liberation Movement i-SPLM lephindze yatiwa ukuthi ngiphephela wenkululeko yaMaswati. Sinibingelela emsakatweni wenu loyinzandvokati iSwazi Voice of the People ibambisene nemsakato wakho iMbalambala FM. Nalamuhla siphindze siyabonga ukuthi niphindze nibe khona sitewukhulumisana ngetindzaba tenkululeko yetfu singemaswati, tindzaba tekufuna kubuyisela live letfu kubanini bayo lokungemaswati, hhayi umndeni wamuntu munye lokungumndeni wakhabo Mavela. Maswati akithi siyakubongile nje kakhulu ukuthi emavikini lamabili aphelile nihlanganyele kanye nathi sisakhulumisa letindzaba leti, nalamuhla sesibuyile sitowuchubeka. Tinkhulumeni tetfu lesigcine kuto sigcine sikhulumisene ngetindzaba letitsintsa tingoni letinengi tekuphila eveni laKangwane. Sagcina-ke sithi tesitawubuya sitokhulumisa indzaba sesicedzelela nje singakangeni kungcikitsi yalamuhla, indzaba letsintsa indzaba ye-education eveni lakitsi laKangwane. Sitawukhumbula Maswati ukuthi kulamalanga batali bashayisana tinhloko bahle bayenyuka bafunana netimali kutewukhona ukuthi babhadalile bantfwana tikolwa tekubhala ema-exams aka-Standard 5 nema-exams aka-Form 3. Maswati siyati ukuthi lo nyaka umntfwana lofundza Standard 5 ngeke abhadare imali lengaphasi kwa-660 rand kuthi akhone kuhlala abhale i-exam yaka-Form 5. Lo munye futhi ngeke kutawumele ukuthi abhadare imali laka-Form 3 kutawumele ukuthi abhadare imali lenganga-1224 lengeke ibe ngaphasi kwaleyo ukuthi abhale i-exam yaka-Form 3. Lo ka-Form 5 kutawumela ukuthi umtali abhadale 3,930 kushoda nje 70 rand ukuthi kube ngu-4,000. Uyatibuta-ke ukuthi sithi lo hulumende ucabanga ukuthi le mali laMaswati atayitsatsaphi, njengoba kusathi sonke ukuthi isimo semnotfo lodliwa ngibona laba bakaDlamini sibi kakhulu, eMaswati ayasafarisha. Siyathi kusikude emisebenti, siyathi ukuthi eMaswati ahola kancane, siyathi futhi kusikude ema-foreign direct investments leta ngebuningi eveni lakithi atovula imisebenti so that eMaswati atawukhona-ke ukuthi abanale mali yokunakekela imindeni yabo. Sithi tena sibala sakhanza ukuthi eminyakeni lophelile bantfwana nje lababhala Form 3 baba ngu-18,582. Leyo inombolo lenkulu kakhulu lesithi nasiyibala ngale timali yokufuna sibatibhadare lo nyaka lo 1,320 sakhanza ukuthi batali eminyakeni londlulile babhadara imali lenganga-24,600,000. Imali leningi leyo lesithi nje asitshele eMaswati ukuthi yaphuma emakhikhini eMaswati yamikiswa kuhulumende entweni le-useless, entweni lenganamsebenzi. Le mali lena-ke ayifake ekhatsi timali letabhadarwa bantfwana labawufundza labe bahlalele ama-exams aka-Standard 5 nebantfwana laba bahlalele ama-exams aka-Form 5. Nayo ihlanganisa leyo imali levako ku-60 million. Imali nje leyabhadalwa ngeMaswati kwakhuthuzwa eMaswati. Leyo mali leyo kube ayiphumanga ngabe kunengi leyasita eMaswati kuko ekuthenini impilo ibe ngcono emakhaya. Lesikushoko-ke sithi kokucala nje batawutibuta labanye bathi why sithi 660 rand sithi 1,320 rand singathi emalangeni. Siyinhlangano ye-SPLM sithi asikubeke sinatise nani Maswati ukuthi vele sithi kule Swaziland lensha ledako kwayona le mali ngoba phela laba sebagovuke ngayo nje batitshela ukuthi ngeyabo. Sobhuza wasinaka ntshontsha live wayithatha i-currency yethu singeMaswati wayibita singemalangeni. That's why nalaba sebadwale kangaka netithombe tabo tibekwe lapha emalini bayibita singemalangeni. Lokuthi-ke sithi rand it's a way of defiance until kuze kufike isikhathi lapha eMaswati in the new Swaziland ayawuvumelana khona ukuthi imali yawo iyawubitwa ngokuthi yini. Labanye mhlambe bawo ukuthi iyawubitwa ngokuthi liSwati, labanye ukuthi whatever name liyawuniketwa live. So lokuthi siyibite ngalo randi it's a way of protest ukuthi akusiye emalangeni le mali ngeyethu sonke singeMaswati. So kubuyela-ke endzabeni sithi akuscrashwe Maswati akithi propose and sicele eMaswati ukuthi asivumelane ningavilinye eMaswati akithi ukuthi let us scrap the Standard 5 ema-examinations fees. Siphinde siscrape ema-examination fees aka-Form 3 nema-examinations fees aka-Form 5.
lawa lamanye ama-class lo standard 5 nalo form 3 bantwana ababhale nje bachubeke baye kulamanye ama-class kube tete imali labatata ibhadala endzabeni yaka form 5 hulumende akabhadare lama external labantu labatawumaka lo form 5 kube nguye kuphela lo tawumakwa so that we have a universally benchmarked standard letawukhona ukuthi bonke abantwana labatawuphasa lapho bakhona ukuthi vele sebafike ezingeni leli kahle ukuthi bangaya kuma institutions of higher learning. Sikushiso yini ke lokho Maswati? Sikushiso ngilo ukuthi imali ikhona kule budget nje lesibuya kuyo yalonyaka neminyaka lotako kukhishwe imali le more than R1 billion. Leyo mali leyo kwathiwa ayiyokwakha naye ingakanye lihotela le ICC. Sithi ke thina leyo mali leyo asale kuba i-standing allocation letawungetetela ku Department of Education kuthi Ministry of Education whatever allocation letabiniketwe yona akube na an additional standing and permanent 1 billion that is going to go towards kubhadarelwa kwebantwana etikolweni kuthi bakhona ukuthi bafunze mahala kusukela ka grade 1 baze bofika ka form 5 noma sofikele ka form 5 kubede imali otayibhadala yokuthi sekufuna ukuthi ubhadare indzaba tema examination fees. Sisombululo ke Maswati lesi siproposa naku lokulandzelako. Sitawutsinza boza kwethu inhlangano lenkulu kakhulu eveni la kaNgwane lenemandla iSwaziland National Association of Teachers SNAT. Sitawuphinza futhi sitsinze bemasonto, sitawutsinza Council of Churches, League of Churches, Conference of Churches nema independents. Sitawutsinza MSF, sitawutsinza PPA, sitawutsinza nje onke emaswati lapho ahlangana khona ngekwahlukana kwawo. Sicele ukuthi asesicale lendzaba lena sende ways and means ukuthi let us come together and agree ukuthi we are going to push this agenda ukuthi lonyaka abatali ngokugcina babhadara letimali leti and futhi siphushele ukuthi ascratchwe lama examinations aka standard 5 labhadalelwakho aka standard 5 noka form 3 atawusethwa wona but nakasethwa abhalwa across the country kube tengisho yenye indibilishi letawukhishwa abatali because imali emaswati langenayo and imali lesinga understand ukuthi iyiswaphi ngoba phela hulumende akathathe le 1 billion lesikhuluma ngayo eminyakeni lotako and going forward kube ngiyelo tawubhadarela lokho so sitababhalela laba lesicetha kubabeka boza kwethu lesisebenta nabo sibukisana ukuthi singenta kanjani bomake ngabo lesine bayaye bahambe bayawuthandaza sitabacela nabo make ukuthi ezibathandaza asicale nisikhulumise letindzaba leti and all of sisonke singemaswati siyathi ukuthi lendzaba lena singayiphusha nasibambene simunye kugcine kupheliwe ukukhuthuzwa kwemaswati ngetimali taboma examination fees ngiloko nje lesingakubeka kulolo hlangothi. Maswati akithi ngicela ningivumele nje ngenhlonipho nangokutithoba lokukhulu ngeke ngithi ngiyigcizelele lendzaba ngitawutsinza nje tingoni letimbidlana letinzashwana to try and illustrate kuzama kuchaza umcoka bekuthi asiyibambeni lendzaba siyisebenteni ngiyajabula nje njengoba ngishito ukuthi labanye bantfu bantfu labangibona lendzaba ibatsinza kakhulu labangakhona ukuthi basichushise futhi basibambise ngiyo inhlangano yemathishela angikhulume kuphela lapho ngebaphathi nebaholi labalidwa ngupresident Mbonga Dlamini but ngikhuluma nje ngabothishela in general ngibo lababona lokuhlukubeteka nekuhlupheka labantwana bemaswati labaphila kuko because these children they come to them on a day-to-day basis they see the level of poverty bayabona lokuhlupheka bayabona lokweswela lokusafarishwa ngilabantwana so bantfu laba labatasibambisa kakhulu singemaswati sonke lena akusiyo indzaba yenhlangano lengibuya kuyo akusiyo indzaba ya PPA akusiyo indzaba ya MSF yethu sonke singemaswati njengoba ngishito nje ukuthi tonke tingoni temaswati iyasibita lendzaba ukuthi asiyisukumelene ngitawubeka kanjena amaswati ngitawucela nje ukuthi ngithi kulabantu lokhanza ukuthi bona batitshela ukuthi awu thina singenelani netepolitiki asinamsebenzi nepolitiki ipolitiki thina isithinzi thina siyatikholelwa sikhathalela kwelizulu labanye awu asingenelani nepolitiki thina sagana inkosi sibafana benkosi siluthango sitingatsha sitimbali labanye bathi awu thina singema professionals siyasebentela we've got our own jobs we've got job security and all of those things yemaswati
kuhlupheka kwelive lakangwane, the way lesiphatheke ngakhona, it doesn't matter ukuthi ukuyiphi society level, usiphi strata of our society, whether ufunzile, whether ukafunzi, whether usinzisiwe, whether utichubela impilo yakho ngendlela le utithanzela ngayo, whether ubuthekela ugabe insimbi simohlwane, kuhlupheka kusibopha sonke ngabhande linye. And konke lokhu munye umnyombo wakho indlela lesiphatheke ngayo silive lakangwane under inqubo yetinkundla. It's therefore Maswati si appeal to everyone. Mina nje ngidawu appeal kakhulu kubo bazalwane. The church, I am also a member of the church. I'm also a born again Christian. Ngiyamthanda kakhulu Somandla. Before I'm a member of the liberation movement, I'm a child of the living God. But bazalwane, let us take our rightful positions on this earth. Siyazi sinasithandaza uNkulunkulu uJesu Kristu wasifundisa wathi babothu sezulwini inzandvo yakho mayentiwe emhlabeni njengoba yentiwa nasezulwini. Umbuso wakho mawutekela la emhlabeni. So he wants ukuthi la emhlabeni siphile in a just and free society, which is not there under lo hulumende lo sinawo wetinkundla. Libandla laSimakadze, the church has been used as an instrument of oppression. It has been used as an instrument ukuthi siphoka ufoselelwa ukuthi asihloniphe sithobele into lengasisiti, and lonke kungasisiti in this instant ngihulumende wetinkundla bukhosi lobuticabangela bona. As we're speaking now, Inkosi Mswati wesithathu uMakhosetive akeke ule Taiwan uyogalavanti uyawuvakasha, uhambe ne delegation. Siyeva ukuthi kule delegation each member of that delegation was given not less than 200,000 ukuthi pocket money. And kule pocket money akusho sibathi awufike bathenge kudla le bawolala emahotela kunekudla batakudla khona lapha emahotela. And ayigcini lapho kusatawuhanjwa unyalo balungisela ukuthi batawupinze before the end of the year, batapinze bathathe lenye trip bahambe bayelenge share kubo General Assembly. Lo gogo ucetha kubuya nyalo indlovukati Ndvombi Thwala ucetha kubuya nyalo bekahambile ayelenge share kuyawuvakasha wagcina lihambo lakhe alibekela eMozambique. Thina singemaswati sibhizi sibhodla indlala la. Solo sithi sithanza because sihlonipha because this is politics. Ayinamsebenzi ukuthi uyayingenela noma awuyingeneli. At the end of the day nakuthiwe umntwana wakho ukuthi abhale standard 5 funeka abhadale 650, uyathanza awuthanza utayibhadala. Whether bowuhlakula imfa abantu ugabela ichuzu unasimohlwana, whether bowumixe ebuganu umlethela but ithebe umikise lapha 1332 lokufanele ukuthi ubhadale ukuthi umntwana wakho abhale standard form 3, leyo mali leyo utayibhadala. So it is for that reason Maswati sithi asibambaneni sonke sithi we are pushing ukuthi indzaba yokuthi kubhadalwe imali tema examination fees akube into lephelako eSwatini. Hulumende unayo le mali. It can be done. They can manage to shoulder this cost. Ifakwe leyo mali 1 billion kube an extra budget letawufakwa towards lama examination fees nokuthi bantwana ababhadale. Abangasabhadali school fees kusukela ka form 1 baze kofika ka form 5. Lokunye lesanza ukubeka Maswati indzaba leti buhlungu because of lengcinzetelo lekhona ukuthi eMaswati advance akamadima. Evikini leliphelele bekungcwatshwa umfundzi lapha kaLobamba. Umfundzi logcina atikhungile watibulala because umndeni wakhe boweswele baphuyile. Batali bakhe bebamfoselela ukuthi hamba uye lapha eMalawi uyawuhlala khona. Utabovuka khona uhamba uye esikolweni. Umntwana angakhoni kuya eMalawi asathi usibabentani labantwana lapha eMalawi. But ugcina atikhungile because lempilo yaseMalawini lebekafoselelwa abatali bakhe ukuthi akawuhlala khona imehlulile wagcina atibulele ungcwatshiwe. So this is not an isolated incident. Banyenti labanye labakulesimo lesikhuluma ngazo. So siyacela Maswati ukuthi asibambaneni siyiphushe lento lena kutawenteka live lakangwane sitawugcina sina free basic education ngekuthi nje sibambane sikhulumise lendzaba until uhulumende agcina shaya umthetho ukuthi kusukela eminyakeni lotako indzaba ye mass fees ukubhadala iexam yaka standard 5 yaka form 3 neyaka form 5 sebekwe eceleni. On top of that there is going to be an additional standing 1 billion letawufakwa ka education so that free education is realized in even lakithi. So ngiloko nje Maswati lesikucela ukuthi asibambaneni. Uyathanza awuthanzi tinqumo leti tawuthathwa ngilo hulumende longasinakekeli longasikhathaleli lonakekela akhathalele bakubo diyakuthinza. Whether uthi mina ngiyatikholelwa mina ngiyatisebentela
mina ngihluphekile mina ngigana inkosi, the issues that are surrounding the social ills nokuhlukubeteka lesinako even kuyakuthinta lokho Swati lakithi. So ngiloko nje lesikucela ukuthi sibambisane sitawucommunicate khona la etinkundleni tekuchumana ukuthi lokhu akusiko kwakhabo cembuzi bani banyana, lokhu kwethu sisonke singemaswati kude lotawusilwela sihlale sisho njalo, but we are going to be in a position ukuthi sikuwine lokhu sikuncobe sibambene simunye silive sisive semaswati. Sitawungena ke nyalo endzabeni yengcikithi yalamuhla lapho sikhuluma khona ngemnotho welive laKaNgwane, lapho emaswati akhishwe ngemabomu ukuthi angaparticipate emnothweni welive laKaNgwane. Nalapho sitawuthi nasesicese kuyikhulumisa kafishane bese sesiyakhuluma ngema-possible solutions ukuthi singenta kanjani ukuthi sikhona ukuthi sisebente nathi singemaswati siyi-ownishe le economy lenyalo lethathwa idliwe ngumndeni munye nebangani bawo laba bavumele ukuthi abangene kule live laKaNgwane bete kutosithathela umnotho wethu singemaswati. Maswati akithi singena nje endzabeni yemnotho singakachubeki kadze ngaleyo. Ngidawucela nje ukuthi sicale nganayo indzaba naye. Lesonke siyati singemaswati. Maswati ngicela kubuda naye ngumbuto nangu. Likhona yini iliswati lo latiko lo wafundza nalo esikolweni, lo wafundza nalo university, lo wakhula nalo, loke weva ukuthi lihambile liye eBangladesh, liye ePakistan, lihambile liye kulamave liya ko India. Lelapha kuchamuka nabantu labagcwele la even labavule titolo left right and center. Lelo swati lelo waliva ukuthi lihambile liyaya lemave nabo lafike lavula sitolo lithengisa emafeti libhaka emagusumba lithengisa emafohlofohlo. I-question, I mean umbuto, i-answer to that question i-1. Kude ngisho linye liswati lo latiko, ngisho linye lo latiko nyalo lo ngangitshela ukuthi liseBangladesh livule esiphaza liyasebenta le. But kwentiwa yini ke thina emaswati ukuthi sibavumele ukuthi bede la kaNgwane bede kutothatha emabhizinisi lokufanele ngabe entiwa ngithi singemaswati. Impendulo yakhona ilula maswati. Kwentiwa ngilo ukuthi lo hulumende lokhona akasikhathaleli singemaswati. Lo hulumende lokhona ungihulumende longanamsebenzi nenhlala kahle nentuthuko yelive lethu singemaswati. Ikakhulukazi yethu as ama-citizens ale live. You'll agree with me, sitawuvumelana sonke maswati ukuthi na ungena kamanzini edolobheni suke nalo lento ase-DB uyofika nalo ledu lika Town Talk bayathi ke labe bakhona itolo. Na ungena edolobheni la kamanzini, ungena edolobheni lasenhlangano, ungena eSteg, ungena eMankayana, ungena eSpiki, kalavumisa onke emadolobha, even nasemakhaya ulombala. Le live lithe chithi saka it's littered with la abantu bekuhamba laba kulamanye amave bababida ngokuthi bo my friend. Utibute ukuthi umuntu ungambita ukuthi ngi-my friend njani ede kutokucinzetela nokutokwebela even lakho. Labantu lengikhuluma ngabo ngikhuluma nanamandiya lagcwele live laKaNgwane. Nyalo nanithi nasithi siyabuka bathethe onke amabhizinisi etitolo letikhona even lakithi. Kuye kwaba khona isurvey leconductwe liphephandzaba iTimes of Swaziland lapho lithole ukuthi etitolo leting6 letikhona operate even la kamanzini edolobheni la kamanzini ngileti mbili kuphela letiranishwa ngemaswati. Tonke letinye diphethwe nginaba bantu nabo. Sitawukhumbula maswati ukuthi eminyakeni leng5 lendlulile kunayi administration yeParliament yetinkundla lendvulelwa nginayi lephelile. Kwake kwaba sisitahlale siyikhuluma lendzaba maswati. Kuke kwaba khona i-Commission of Inquiry leyabekwa kwathiwa kuphenywe ukuthi labantu labachithwe i-truck la even bachamuka kuphi. Leyo commission leyo yayihedwa nguTitus Thwala. Sitawuhlale siyikhuluma because lengithanda ukusho maswati thina ku-SPLM kulomzabalazo lesikuwo siwusebentele etingcikini letintsathu. We've got 3 principal focus areas lekungutona sitilwela siyihlangano yakho ye-SPLM. Kokucala silwela umhlaba ukuthi umhlaba wemaswati awubuyele emaswatini uphume etandleni tamakhosetive, uphume etandleni taboshifu, uphume etandleni tanaba bekuhamba lesikhuluma ngabo nyalo. Kwesibili silwela inkululeko. We're fighting for freedom yemaswati. It's the issue of the land, it's the issue of freedom.
silwela inkululeko ukuthi asiphume ekugcilateni nasekuphathweni ngumndeni munye sibantu labangu-1.2 million. Kwesithathu lesikulwelako silwela i-economic emancipation. Silwela ukuthi eMaswati akabenefite, eMaswati akaparticipate emnothweni wale live laKaNgwane. Kuparticipate kwethu kesingeMaswati kudindlela letahlukahlukene. Kokucala asikhone ukuthi sikhone kubenefita kubudget yahulumende. Sinabogogo, sinabomkhulu, sinebantu labakhubatekile, sinebantu labangasebenti, sinebantu labancane labasetikolweni. Akube khona imali uhulumende la ibeka eceleni ukuthi naku nje besikhuluma ngendaba ye-school fees, bangadibhadali school fees labasetikolweni. Bogogo ababhadalwe, abanikwe imali lecacile, banganiketwe labo 500, baniketwe imali for a start mhlambe 1000 every month. Bogogo nabomkhulu abathole 1000, bantu labakhubatekile abayithole nayo the same amount, lo 1000. And then ezichubeka umnyaka kubudget lelandzelako iyawugcina ikhulile itela kubo 1500. Ikhona le mali eMaswati. So-ke ngibuyele endzabeni yanaba abantu labagcwele labathengisa emafohlofohlo la emigwacweni labatibita bangemayini balethwa ngilutho lokwasengiminister of everything. Kuthi iportfolio langayiphathanga nguye lo waletha labantu labo. Kwesibili baphindze balethwa nginangimancoba. Mancoba ubhizi wehla up and down usilethela naba bantu labethe kutosigcilade eveni laKaNgwane. Nabefika laKaNgwane they come batitshele ukuthi bethe kutovula imisebenzi. Next thing basibhadala ema-slave wages, and there's nothing that they are doing in reviewing those wages so that eMaswati atawukhona ukuthi ahole timali letiphilile. Every day umbona ku TV, hawu nyalo sivula naku. But now uyabuka what impact does it bring to the lives of laMaswati, a meaningful impact. Hayi na imali labaholelwa bodzadzewetfu nebanaketfu lapha emafemini. Labangeke yona baze bayethe ngisho kuleti moto tabo ukuthi ahambe liviki lonke. Lena ke nje akufuna ukuthi eMaswati ayihole inyanga yonke. So labantu laba lababitwa ngathi bo so called my friend, those are the people lokufuna sicale kubo sithi abapakished khwamata abo babuyele emaveni abo. Labanye batawuthi xenophobic, labanye batawuthi sinelibandlululo. Kude lenye iSwaziland lesinayo ngaphandle kwale. Labantu laba ngiyaphinze ngiyasho kude eLiswati lo talikhanza lile emaveni abo. But nyalo le report it was never made public because it had damning findings. Lokukhombisa ukuthi bantu laba bavumele ukuthi bangene boshifu babanikete i-citizenship lengekho emthethweni, nemaphoyisa yabavumela ukuthi bahlale, ngebaka immigration babavumela ukuthi bangene bangakagcobe ama-passport, abanye babavumele bangene ngestemagundvana, nemasotsha labavumela ukuthi bangene emincelweni baphethe imituntu bangene bayohlala eSwatini, ngebaka home affairs, some unscrupulous people within the home affairs department. Banyenti labantu na Isaac Magagula usekhathi naye nakasaphethe amaphoyisa naye bekasekhathi kulokuganga lokukhona. So sithi nje eMaswati asiyibeke lendzaba ukuthi the time has come ukuthi asesibatshele ukuthi abapakished kwamatabo babuyele lapha bachamuka khona. Akusho ke lokho ukuthi asibafuni abantu labatawuhlanyela imali eveni laKaNgwane. Let us put it kube semthethweni ukuthi na utawuhlanyela imali yaKaNgwane, eveni laKaNgwane, kokucala nje akube khona enterprise sectors emisebenti letawuthwa le ireservelwe for bona fide Swazis. Le fire ekhasi yona le retail. Kuthi umvu wangaphandle longadalwa la eveni noma ngathiwa ukhontile noma ushada umfati weLiswati, kuthi umuntu lokufanele ukuthi athole asebente leyo misebenzi leyo angadalwa la lo fire ekhasi le yetitolo. Kwesibili, now utshala imali la eveni laKaNgwane uchamuka kulelinye live, you should show that in your account you have got not less than 5 million rand. Ute kutokucala ke umsebenzi lapho, and leyo msebenzi loyo it is nothing to do with kuvula titolo. Leyo msebenzi loyo kutafuna ukuthi ubuyele uniketwe eMaswati njengoba umsebenzi wemabhasi wa reserve wakwathiwa utawentiwa ngeMaswati. Ngiloko nje lesikushoko endzabeni yanaba bekuhamba labagcwele lapha labagcilata babhizi badlwengula balala nebantwana beMaswati nyalo sebangenelene ukuthatha indzawo tebantu lemakhaya. Ngiloko nje eMaswati lesithi asikwendlulise singakangena endzabeni ye-economy, mainstream economic activity in the country and solutions of how Swazis can be allowed to participate emisebentini lemikhulu yelive laKaNgwane. Sesigcina Maswati sitawugcina nganasi sisho seMaswati lesazivele sikhona lesisakhona nalamhla lesithi lijaha sisu. Labanye bayachubeka bathi sisu asikweletwa. Siyathi ke Maswati ukuthi umhlaba wonke wakhile
emave asimeme kutemnotfo asimeme ngoba hulumende lokhona bohulumende labakhona kulawo mave benta konke lokusemandleni abo kuthi sive sabo kube sive lesitawukhona ukuthi sibe strong economically. Ayikho-ke indlela yokwenta live ukuthi libe strong economically leyendlula ukuthi labo bantu leto community talelo live lelo tivunyelwe ukuthi tisebente, tivunyelwe ukuthi ti-participate in the economic activities elive lakangwane. Labanye-ke batawuthi nathi sivumelekile ukuthi si-participate ku-economy yelive lakangwane. Umuntu uvumelekile ukuthi angavula sitolo, uvumelekile ukuthi angadayisa i-airtime, uvumelekile ukuthi angathengisa amaveji, uvumelekile ukuthi angabata tingcwembe, athunge tikhwama tema-pegs netintfo leti kanjalo. Sithi asikusho Maswati ukuthi kufanele ukuthi nasikhuluma ngendzaba ye-economy sikubuke kuto tonke tingoni letitsintsa i-economy. Kokucala nje siyathi ukuthi eveni lakangwane kunemigomo, kunemitsetfo lebekiwe ukuthi kuze kuthi ukhone kuvula ibhizinisi kufanele ukuthi uyibhalise leyo bhizinisi. Siyathi ukuthi na ufuna kuvirejista ikhampani eveni lakitsi kufuneka ukuthi uhambe uyawubhalisa uyotfola bo-forms banyana ulungise ama-articles and all of those things. Now uyakubala lokho akukho it's not less than 2,000 rand ukuthi ukwente lokho. Emaveni lafana nemaveni angitude kwetfu bomakhelwane bo-South Africa kuvula nekurejista ikhampani it only takes 176 rand ukuthi uvule ikhampani, and le company uyivula la ku-cellphone, and usina uyivule ku-cellphone bakuniketa i-account yaka-Ministry of ka-IDT ka-DTI ukuthi ukhona ukuthi uyorejista inkampani emva kwalokho ucale usebente. Eveni lakithi akunjalo. Baye ngebantfu bomancoba bathi sekulula kuvula inkampani noma uchecka i-website yahulumende bathi uyakhona kuvula inkampani ku-cellphone. It's not possible. Noma soyivulile leyo nkampani leyo wabhadala labo bo 3,000 kuyetulu uphindze udzingakale ukuthi uyofuna futhi wende ne-trading license. Ungakafiki lapho na uyoyivula emakhaya ufuna ukuthi uhambe uyoshaya indesheni esikhulwini, na wacabana nesikhulu uthi angeke uyithole stembu semphakathi nokuthi libandla likufincele lapho utawakha khona leso sitolo noma la uyawuvula khona leyo business. Tonke leto tintfo leto ngiyo ema-impediments lenta ukuthi kube likhuni ukuthi liSwati livule ibhizinisi. Kunetintfo lokufaka ekhatsi boSwazi commercial amadoda lokufuna ukuthi nakhona uhambe uyawudiza khona so that utawukhona ukuthi uvunyelwe ukuthi usebenze. Konke lokhu lenkubalako Maswati tintfo tingcinamba tingcabekelwane letiba khona ukuthi eMaswati angakhoni ukuthi avule emabhizinisi ngalokukhulu with ease. Lokunye kufaka ekhatsi tindzaba letfaka ekhatsi labadayisa emadolobheni bagijinyiswa ngema-ranger njalo. Esikhatsini lesendlulile kube kunenkampani yalindani bekuthiwa i-4Himbe igijimisa bomake lapha kaManzini lapha edolobheni eMbabane ibagijimisa nabathengisa. Kunyenti nje Maswati lokuzivimbela ukuthi sivule emabhizinisi eveni lakithi. Konke lokho they are as a result of le mithetho lekhona eveni leyenta ukuthi kube likhuni ukuthi umuntu avule ibhizinisi ngendzaba yokuthi siphethwe phasi kwenqubo yetinkundla. Konke Maswati ngidawukugcizelela. Konke lokusenta ukuthi siphile ngalendlela it is because of the system of government lokungiyona lelive liphethwe phasayo. Sendluleke lapho Maswati sithi emisebentini lemikhulu eveni lakithi siyathi kunaboshukela, kunemahlathi, kune-manufacturing, kune-mayini. Tonke leto tintfo leto atikho etandleni eMaswati. eMaswati athathelwa kwathiwa kunenkampani okuthiwa Dibiyo. Leto Dibiyo leto tidliwa nguMakhosetive nemndeni wakhe. It's their own private piggy bank labaphila ngayo. So tonke leto tintfo leto Maswati tantshintsha as long as sisaphethwe ngilo mndeni lona. Bani lababhenefithako, bani labafike baya lapha ebukhosini bafike bakhipha imali bakhona ukuthi bathole i-audience yokuthi bahlale naMakhosetive bavumelane ukuthi hayi sitawukuniketa ukuthi usebente on condition nathi utasiniketa utasicepnela nakulesikufunako ema-demands labayaye bawabeke. Siyathi Maswati ukuthi the mineral resources of this country konke lokho kusetandleni taMakhosetive nebanakabo. Nyalo bekabeke emabandla. Kulamabandla kunelibandla lekubitwa ngokuthiwa yi-Land Management Board or Committee. Kuphindze futhi kube nelibandla lelibitwa ngokuthi i-Minerals Committee or Minerals Board. Tonke leto tiphethwe bo-chairperson bantu abenkosi.
ngibola bangibona ba decide ukuthi mining rights atawuniketwa bani, water rights atawuniketwa bani, umhlaba utawuniketwa bani ukuthi kuchutsheke ku-exploitwe lama resources alamaswati. LiSwati angeke liyithole i-mining license. Siyamkhumbula Mkhaliphi, naye bekathi uyazama lapha abambisene naSicalo, naye wakuthola lokuthi athole i-right, emaphepha ukuthi embe inkwali, because he was in partnership with Sicalo la bese naye sowufuna konke. So sithi asikubeke eMaswati ukuthi the only way all of these things are going to be brought back etandleni teMaswati, it's through a revolution. Lapho siyawuthatha live lethu singeMaswati silibuyisele kithi. Sesibonile eMaswati ukuthi kude lokusehlulako, nasingabamba sifuqe ngavilinye sithi sifuna ukuthi sikucumbe phasi lokwembuso lo. Maswati lokho siyakusho, and without any fear or favor. And akusithi thina kuphela. Siyathi even within the royal family there are people that are planning and plotting to take down this royal family. We have that information. Siyabathi nokuthi babo bani. Nyalo nje nangidlalisile wafike wakhuluma kwayena wathi hey lapha abaphethwe ngumuntu longadalwa khona lapha ebukhosini, akhuluma ngenkosi Mswati, akhuluma ngamakhosative, uvene bamshaya ngeliswati lensimba bakambuyisele emabandleni, and many others. Siyathi labanye babuyisele basemabandleni, but yet behind the scenes we know that they are planning nanabo to take down this family. I mean the current head. Lokubi ke ngiloko ukuthi nabo as much as bangamfuni lo makhosative abafuneli for the greater benefit of eMaswati, but bafuna kubeka bobhululu babo batawuchubeka badle abantu abasobhuza, because they feel ukuthi they are being shortchanged by the current king lokhona lose adla nebantwana bakhe. Siyinhlangano ye-SPLM thina sinemigomo lethi kuma-founding manifesto yethu yonke imisebenzi lemikhulu lekhona even there has to be a compulsory 35% that is given to eMaswati. Imimango leyakhelene nemisebenzi lemikhulu lefaka ekhathi emahlathi lekubonile etigodweni kubobhunya, lefaka ekhathi timayini takubomaloma, faka ekhathi timayini takubodwokolwako ema-communities la around leyo misebenzi leyo akanikedwe 30% shareholding. Wonke umuntu lohlala around leyo misebenzi leyo mindeni leyo ayibhaliswe kuthiwe nayo itawuthengelwa i-stake, i-shareholding in that enterprise. Hulumende utawukhipha imali, iSwazi Bank itawukhipha imali, bo enterprise batawukhipha imali kuthi lawo ma-families lawo athengelwe ma-shares, so that at the end of each financial year bakhona ukuthi bathole ama-dividends, bakhona ukuthi baphile, hayi ukuthi kuthiwa hayi niya-benefit just because bantwana benu bayasebenta lapha. It should go beyond just ukuthi bayasebenta. We need to benefit as eMaswati. So ngiloko nje lesikushoko eMaswati ukuthi kuko konke lesikwentaka unyalo kuhanjiswa i-iron ore, leyo iron ore leyo iyetshiwa in the same fashion leyayetshiwa ngayo ngesikhathi seSalga Walker, but ema-proceeds aloko kweba loyo it is going to the royal family. So ngiloko lesikushoko eMaswati, ngokushaywa isikhathi sithi siyabonga kakhulu ukusilalela, siyaphinda siyacela siyanxusa ukuthi you can get more of ema-video lafana nalawa, nokuthi uvakashele likhasi lethu ka-Facebook, uvele nje utype Impala FM, uphinde futhi uye naku Swazi Voice of the People ku-Facebook, utawathola lama-recordings lawo. Na ufika lapha kuMbalambala uye kuma-videos, utawuthola luhla lawo onke ama-videos lesiwentile whereby we're tackling different aspects lafaka ekhathi kuphila kwethu singeMaswati, nokuthi singathi thukulula kanjani kulokuhlupheka lesibanjwe kuwo nangumndeni. Ngiloko nje lesikushoko eMaswati sithi Swaziland is going to be free. Siyasho sithi singe-SPLM silwela tingoni letintsatfu, silwela umhlaba awubuyele, abantu babe nethenya, bantu babe nemalungelo emhlaba wawo. Silwela ukuthi i-royal family awuyekele emhlaba eMaswati atiphathele imihlaba. Silwela i-freedom, inkululeko, ukuthi asikhona ukudeterminela thina indlela lesifuna kuphila ngayo, sikhona ukukhethela uhulumende, hayi lo mdlalo wanalukhetho letinkundla leli useless. Kwesithathu silwela i-economic emancipation, kuthi eMaswati abake ngema-active participants in the mainstream economy of umnotho welive lethu laKangwane. Labaqhamuka emaveni abo bo so-called my friend ababuyele emuva emakhaya, kube khona imisebenzi that is going to be strictly reserved for bona fide Swazis, lefaka ekhathi titolo naleminye imisebenzi. Siyabonga Maswati kusilalela, asichubeke sihlale evikini lelitako sisakhulumisana ngenkululeko yelive laKangwane. Amandla.